2643 Instagram asfaltiranje Luja. Birotehna D.O. Smederevo. Proizvodnja, servis, uvoz i prodaja svih vrsta vaga. Analitičke, precizne, trgovačke, brojačice, medicinske. Birotehna je proizvođač platformske medicinske vage za otkup voća koje mere 1 tonu, 2 tone i 3 tone. Proizvodimo i kamionske vage 30 tona, 40 tona i 50 tona. U sastavu naše kompanije je servis vaga koji je stručan i sposoban da izvrši popravke na svim vrstama vaga, kako mehaničkim, tako i elektromehaničkim, digitalnim.